سلام علیکم دوستان عزیز. آدمایی که میگن اسحاق فیوم به فقط دلیر تهمت کرده یک مردک کلان اقبال چمو را من در نظر دارم. مرمت چی مینویسند دادو جان؟ قماندان غلام آدمایی که میبرن در افیراشون این افیرای اقبال چمو دا دستگیری میکنن این چمو را بعد افیر مرا زنگ میزنن میگن اسحاق فیوم در اروپا کلیچک اقبال چمو برفک سفیدک. وقتی که ما برآمدم گفتم ای алкаш ба гуфтаи назатиёи террористо мебахшен. Марамат, бо як бургаи шомтон метавам. Додоҷон 33 сол шид. Сагвори ҷакидеса. Бе факти далер. Иқболи шумо худаш гуфт ки 33 сол шид. Тамом ту пир шидӣ. Тура кашидан ту диридӣ. Ту наски диридагии Европа ҳастӣ. Тура дигар ҳеч кас гӯш намекунад. дӯстон, дар охири гапам чӣ гуфтаниям? иқбола 16 солагӣ шуда падар савдо кардагия. шумо мара бовар накунед. додоҷона бовар мекунед? 6 моҳ то 7-8 нафар қамандон истифода мебурдаш иқболи чуморо. иқбол натури чумо аст. иқбол як одами динфурӯш аст, як одами ахлоқ аст, як одами миллатфурӯш аст, як кунчини фоҳиша аст. зинда бошед дӯстони азиз. насиб боша имрӯз мо сафар даем аз Москва бо як видеобарашени дигар. насиб боша намирӯз.